mentah lah ada sekepor manik pai. Para khoi laya packing lut. Mentah nane ngilik pai na asam arspan rupa utam deh. Foto kits nai. Usi dekat usi. Aku dah beli andalnya kata wei. Bye bye. Mentah kayak ngilak poi asam. Lah cover 200 mana? Lais ni cobang rembu weh. Kayo adu basmati rice, dal tarka, chicken bottom saus susunan. Chicken malai tikka na. Oi, ba. How's the ride today, bro? Kenal lut bayang punya. Aja. Price pun 1370. So ini bisa nadia review top speed tak saupo. Best pula kereta. New guy pre, wan minta kas skupi. Atra nak londe. Dakai. Good morning ye pi barakhat be pe ye kane ka video ne good afternoon ne good evening ne hau no pol pa fia pe tama kane kadi ka morning kane kadi ka day 4 but ngila de be enjoy ngila de be one lut keleng de mentah la de sekepor manik pai ang ni ngila wind up la kitar ki ke barakhat de ki ba sam la ready ban leave apang madu sini madu barakhat ready ban leave ti kitar barakhat Ni gitu su para khoi laya packing lut laya te lut lagi luggage te mama kerik ni lihat UCD ni le Aku spray mentah tu le. beri kam sat se baik feminin sat jam oh filanya tu le menen dei GTH, let's go one more round. Let's go take my bike. Chal. These guys are already packing them. Ka bike jonga ka dan setia. Jingi brokhat hi. Ya bu setia. Kita gila yawan siap lagi bike. This is my bike. Nya start so, lihat. Petrol Laguna. Wilayah South Park, South kilometers. Jingsha kala bande khambun hindian kabangi ya in total nomor banga menen kelam rabai par bangi stage pop madan Megong Malek Megong Festival. Betul ka ride kabangi ride bangi menen te rekom nomno kladan new 4 kilometers in total 35 up 35 down te dari ba ngalik sira ka bike jong la dia stie te kala kham yuhi kala kham boni hindian. A few moments later. Betul you like that it will be tight, no? Yeah. What does that sound? Oh lạ tight rồi. Làm biang lát cầm lát biang như này. Nu wit liat ah. Nam wit. Wit nó cũng không phải. Ki bike ka bike jangan ladap tanggung tu bike jangan ladap. Tu tetap bom sepak sopor hap su em. Sepak sopor ke pelilai lah. Mentah nane ngilik pai na asam te kat 0 km arspan rupa utam deh. Malai dot. GP mari na. Cash. Ni nah. Mentah kena syedap te petrol te ngi apa nyelit di sha swa. Ibam breakfast swa. Salah kadway beje off tip top. Kadang dia kata kesenang benda ni kan ya. Hey. Jalan kan ya? Foto, Bang. Kom. Foto kits nai. Ayang lang. Ha? Ayang lang. Le. Usi dekat usi. Gari dekho. Le poi hang ne hapo jangjal. Punya Disha. Jangan tu kan ni beri buka sandor bani. Oi gari ni. Foto apa foto? Oi gari ni ibu usi kamu usi. Thank you. Dengan sedang nak kerja di Isha. Ayo di Isha sao alas. I can feel you in my heart. You in my heart. I can feel you in my heart. Oi.
Gila ya dah bam nang ni te gidan Nisya ki ko banyak sender ngisi grup ku ne. Tu kan bebian. Ready. I click nicely. Thank you. Okay, bye bye. Như lịch nọ mình ta sa chi spa khăn đai phô san tam ấy ki kilometer sebab ya. Okay. Arspa Prapuar. Oh, vi minus tak kita. Bye bye. Mentah kay Nilapay, Assam, and we are on our way to Guwahati and Sini kaliang gidang Shna ya ka bridge ya ka Surak Shna flyover Shna Surak ru ini Surak sini desni kumlim so issue bala Delhi plat to ka Surak basni Sagaru ni to ka Surak basni Sagaru la shu met la ani tataka pum sini la come free to ka Surak sini. Tangin ini up yo Mama Johnny Mama Kirik bu slam pal bagi slam palan. Oh itu lihat lawan din deh. Dia deh. Ini dah ni ha upar hali. Sakat saw kilometer segin poin ke Azara. Ini bam lunch Azara evening lunch man. Look sunset is already there. And ni la cover kan lah 200. La cover 200 mana? 200 pat poin deh nak you. Almost pan. Titi Mama Kirik lawan. Titi Mama Kirik lawan sih itu. Titi Mama Kirik. Mentah. Tang tinggat ni apa cakap bamja. The skyline's glowing, takes me back in time. To laughter and long nights we left behind. We were young, wild under open skies, chasing horizons with open eyes. Yeah, I walk along where we once ran, through streets that still hold the shape of our plans. The skyline feels like a friend I knew, holding the echoes of me and you. Deger lagu lalut apa ini Azara mentah angin bamjang te Sardarji dan Dhaba. Ini awai yo tak. Dia buat ni ke toilet. Maka agan ni banyak apa ya Mama Johnny orang sakit sedih. Betul biru. Kan ini biru. Oh my goodness. Kilometer segini saya ambil. Kilometer segini saya ambil. Tentu lah nomor. Apa lagi ni lah beliin lagi ni. Sementara ada perfect number saya. Hey Jitesh, tell me what should I eat? Chicken tandoori with rice or what? You should eat tandoori then because it's a chatpata then. And for Jom na Mama Kirik. naan and butter chicken, right? Faisiar, unan nam faisiar. Salmon can share it. If it will be less, we can ask. Mbak Prang, nasi rendang Mbak Prang. Nasi rendang larwai. Larwai kiri pelat mah.
Lai sini kyo bang rambo bet, mentah sini nak kyo bang bang ni apa dah ba? Bet, ayo do new cow you ni. Oh, ayo do basmati rice and then what dal is this? Dal tadka. Huh? Dal tadka. Dal tarka, bong dal tarka. Tadi chicken butter masala. This is chicken butter masala. Sorry. Rupis tusuk nan. Lawan. My meat. Dal tarka. Add some sojo. Add some pias. Add some chili. Ani. Chicken butter masala. Chicken malai tikka na. Oh. Kameo, kaso seteni besan, kedua kini salad. Enggak bambah dia lain sini. Like with roti. Bang. Siapa? Ngantil ada bam. Bengkai bam layar banget sahabat. Muhammad Desmond. Oi, Pak. How's the ride today, bro? Tapi yang Huh? enjoy lah ni. You enjoy it. Nadu wasing basdang, nadu pantam. Enjoy it. What Okay. ni enjoy it. I feel like today's ride it's so simple, man, so easy. Considering from what we've been through these past 3 days, nah. Agay. Oh, aku terus itu tetap kacang. Sepang. Tapi halai kita yang first, second. My goodness. Kata Rio lagi. One, two. Ibalan mami ya, istap ha. Kau falur kado baik petrol besang haru bentang. Kadang taklif ni lah memang. No, pili. Tu ni kau ngatiat tang lai spa ngapa ngapa. Bike scooty everything. Lai spa dia men ngatiat sun. Dia men yang ngatiat dia mau kon full ngapa besok. Ano tu ter? Dia total sun, lai, laar. Galong saja. Ya. Hoy. Kano ke petrol ke besang haru bentang. Petrol. Kalau Bisa. Lai spa. You how much you pour petrol till date? 1370. 1370. And we've covered almost more than 600 we've covered. More than 600 kilometers. Ngate marseni the nyau spa. Tibat mene kesini ngate biang sapra spa. Tolong Hasan spa deh. Kalau mana Hasan. Oh, Hasan spa. Oh, pakai masa katu kat you katu kat belak. Syusiir mensia menamar bayo kajengai petrol pom namar bangi habia off road baik mentah 60 km sih. Oi black sparpo. Black sparpo long harus sparpo. 1620. Kena lut bayang penyang. Ka black kam the black. Eh, mata record mat kor me chole nich. Majak. Padu, kena belat kau penyang. Padu lu kan main penyang. Asal mana bisa nak dia review top speed tak sopo. Best belat kereta. Sejak. MC siapa? Ini kerai kedungi kede nadu bangimi ni silo nadu mentah long 600 plus km. And I think it'll be somewhere around 700 to be reached long. So the first 300 didn't feel like 600. It feels like 700. Namar ba the Surox first gear, second gear, second gear. Sipau harwe kilometer arkantai dara Surox. But in the end we all had fun. And when you guy bro want minta scooty, bro you came by scooty. Yeah, How does it feel riding? How is the comfortability? How is everything? Comfortability to 80%. 80%. Baki rest my butt hurts. Matranak londe. Dakai. Dakai. Tinan ni tingin liam nang habling na silong tinan ni na azara lapoy gohati artak tang sipaw Hasan kilometer eh. Tinan gohati tiplay gohati man kapor. De kani ka season
But kani ka episode kani last kani ka video ka pamenta. Tingin si kendo episya pat da kaway ka video bangili sang eh. This is the very first season of the series Travel with Cocktail Rides. And daladan yang ki-rides kam hadian habot. Ngan sabo biang ngan share biang babisya. Ki-rides ba sejengai pat. Ki-rides ba hajang nyunte ngan nembor ha kani. Te ha kani ka series ngan bobet ki-rides balik sejengai. Tingin si kendo episya ha kaway pat ka ride ka balik sejengai biang. Thank you so much for tuning in. Peace out, signing off. Cocktail Rides. Take care. Bye-bye. Subscribe.